ترس در علم فوبوس نام دارد. ترس بیماری احساسیه. برای همین کسی که به تنه سر کار داره نمیتواند که ترس انسان برطرف کنه. برای مردمی که به بیماری ترس گرفتار میشن در دکترها کمک کم میبینند. کمک کردنشون کم میتوانند. برای همین مجبورن به کی مراجعت کنند؟ به طبیب خلقی. یکی امروز پیدا شدن متخصصای ساحه‌ای پسیخولوژی تیپ. دکتر باید پسیخولوژ باشه. انا در همین حالت امکان هست که آدم کمک کنه. چی گپ میشه که انسان میترسد؟ وقتی که ما ترس آموزش کردیم و علمای دنیا آموزش کردن، مثلا ما 4 قسمی معاینه سر میبینیم. 4 قسمی معاینه سر. معاینه چپ این فکر است. معاینه راست این احساسه. معاینه مابین داروخانه هیپوتالاموس ما را دارو میتیند. معاینه دراز اداره کننده بدن ماست. پولتی بدن ما. آسان شد؟ من برای شما آسان فهمیدم که شما بدونید چی میشه. با فکرهای ما تاثیر میرسوند محیط اطراف ما. اطراف انسانی که در اطرافش ترس زیاد هست، یکی تهدید زیاد هست، اون انسان فکرهای چی را میکنند؟ فکرهای تهدید کننده را میکنند. وقتی فکرهای تهدید کننده در معینش جا گرفتن، احساسش ویران میشد. احساس بیدار میکنند. هر فکر نسترین احساس آدم رو معین میکنه. کدام آدمی در کدام حالت نباشد، خرسندی، خوشوقتی، بخیل، حرص، حسد، همدردی، ضیقی در سر وی فکر رفته ایستاده است. خودش نمیدونه چه. فکرها میتونن روشن باشن، فکرها میتونن تگی دل در پدسازنده باشن. برای همین آدمی که احساسی ترس میکند، فکرش ترساننده است. برای ما فکر میخپیم. و چی میخپیم فکر؟ یکی از کارهایی که ما مثلا میکنیم، ما آدم میگویم که تو فکرت بند کن. کی نام میبینن؟ اگه فهمیدن برای چه مردم زیاد سریال ها را تماشا میکنن و فکرش میگیرن. ما معنیش میکنیم نکن این کار خوب نیست و میگو خیلی اونا راهی که همین من فکرم بند میکنن همینه. خوب میشد کتاب میخوند. البته کتاب میخوند یکون کار را بند میکرد فکرش. لیکن حاضر ما چی ذکر کنید؟ فکر را بند کنید. بعد ما سانیتر یاد میتیم فکرهای پروفسیونالی حرفه‌ای را. کدام کاری که شما بند هستید کو شما معینتون رو به همون کار ضروری خودتون روانه بسازید. وقتی که احساس بیدار که شد نگاه کنید. طرفی معاینه چپ بیدار شد. راست. معاینه چپ راست بیدار کرد. هر فکر صورت میشه. صورت میشه. اکنون تصور کنید که اطراف شما صورت‌های بی‌زیبا در سر پرتویند. همون صورت‌ها زنده میشوند. مثلا در اصل فرشته شکل آدمی را ندارد. این آدم برای همین زمینه. بینی ما برای نفسه، چشمای ما برای آفتابان، دستای ما برای قپیدن قیمت. فرشته به این چیزها لازم نیست. برای همین فقط برای ما فرشته را بفهمیم. فرشته به یگون شکل میآید که معینه ما وای میسازد. با دقت باشید. معینه ما وای میسازد که ما بفهمیم. نباشد ما نمیتونیم بفهمیم عالم نور. تصورش کنیم که چخیل است. مثلا موج ها رو ما چخیل در معینه ما میسازیم کنه همین موج است. موج میخونی تلویزیون میشد است خیلی است نشان میداد است آواز داشته است صدا داشته است. ولی حتی بوره حاضر میتونن با در مسافه با تلویزیون و با دیگر چیزها بویا میتونن. سال کنید. وقتی که احساس بلند شد، صورت که شد، صورت در مغز مابینی تاثیر میکنه. اینجا میبراید داروی ادرنالین. ادرنالین چیکار میکنه؟ ادرنالین میچکه در مغز دراز رویه. مغز دراز رویه
марказҳои бадани моро дорад. дариҷа мешавад, тахи кардия, дилаш сахт мезанад, фишораш баланд мешавад, иҷа назорат. ғадуди зери меъдааш пачақ мешавад, нафасаш мегирад, танг мешаванд бронхо, рудаҳо кашиш мехӯранд, мушакҳои пушти гардан кашиш мехӯранд, мушакҳои гурд ва фарқ нест дар ҷое ки бадани мо бештар ҳамон одам осеб дидаге, ҳамон ҷаш чӣ мешавад, кашиш мехӯрад ва гардиши хун дар онҳо вайрон мешавад. гардиши хун ки вайрон шуд, одам бемории танагӣ мешавад. барои ҳамин одамое ки тарс доранд намебиёяд, камаш мебиёяд бигӯяд ки ман тарс дорам, мегӯяд ки ман дилам ёки зоб дорам, ёки ягон шикояти дигар мекунад, рӯйрост гап намезанад, қатъи духтур пин, барое ки ҳозир тарсу будана одамон камтар қабул надоранд. мегӯянд ки тарс гӯем ки як чизе ҳаст, як буздилӣ ҳисоб мешавад, одамон қабул надоранд. ки тарс беморӣ ай. вақте беморӣ ки шуд, мо бояд чӣ кор кардем? тавобат карданамон накор. нигоҳ кунед. вақте ки дуру дароз тарс давом кард, тарс моҳияташа гум мекунад, одам фишордор мешавад, давлендор мешавад, панкреатиту қанду зобу ёки ҷоҳари дарониву бемориҳои дигари стомаҳораву дигар шудан мегирад. онҷа даводав мекунад ки ана ҳамонаро тавобат кунад. вале сарчашмаи бемории вай чи аст? эҳсос аст, тарс аст. мо инҷаро бояд тоза кунем сурата, фикрҳоша эваз кунем ва аз атроф чӣ бигирад, ина бояд мо дуруст кунем. мо гуфта будем ки замбури асалбош аз атроф нектар, шира ки гула бигир, гарди гула бигир. на замбуре ки агар ифлоси ҷо рафт, чун бармегардад ба хонаи худ, бояд мекушад замбури харабу, вай ҷои ифлосӣ рафтааст. одаме ки фикроша дуруст накунад, эҳсосша дуруст накунад, дар гоҳ ҷо надорад. барои ҳамин шумо омаде ки ин чиза ёд бигиред ва имрӯз шукри худо имкон ҳаст ки мо бемории тарса иншои худо табобат кунем. аксари мардум имрӯз бисёр бо муосир, ба шакли бисёр тамаддунӣ, на ба шакли задану тарсондану ким чӣ корҳои дигаре кардан, ба шакли бисёр муосир табобат мекунад. имрӯз одаме ки фақат фикраш метарсонад, сабук тарс дорад, одаме ки сурат дорад, камтар мушкилтар аст табобат. одаме ки кайҳо дар танаш гузаштааст, боз мушкилтар аст табобатш. лекин мо чӣ нигоҳ намекунем ба ин ки одам дар кадом ҳолат қарор, фақат вақташ дарозтар мешавад табобаташ. ҳозир як беморие ки яна масалан ҳамин вируси гӯем ки коронавирус омадааст ва мардум бемор шудаистанд, медонед яке аз мушкилӣ дар чи аст? мушкилӣ дар он аст ки таъсир ба равон мерасонад, одамо ҳарос мекунад. ҳарос ки кардаанд, адреналин ҳосил мешавад. адреналин ки ҳосил шуд, гӯем ки роҳҳои нафаса танг мекунад, кори дила нороҳат мекунад, ба бемориҳои гуногун одама гирифтор мекунад, агар дуру дароз давом кунад. барои ҳамин чӣ кор мекунад? аз мутахассис бояд, ҳатто ҳамкасбони мо бояд маслиҳат пурсанд. ино худашон мегиранд, аз пеши худашон доруҳои нейролептику транквилизатор менависанд. яъне ки тавсия метиҳанд, беморе ки нағз мерафт равиши табобаташ, сиҳат мешуд, хай камтар ҳаросу нороҳатӣ бехобӣ кашид, дар натиҷаи додани ин доруҳо сабаби он мешавад ки ин доруҳо асаба ором мекунанд, маркази нафаса пачақ фишор меёранд, маркази дила фишор меёранд, дар натиҷа нафастангию, сустию, заифӣ дар бисёрашон пайдо мешавад. ин хатои тактикии духтурӣ аст. мумкин нест дар ин беморӣ додани баъзе доруҳое ки агар онҳо яъне ки нейролептик транквилизаторе бошанд ки сабаби ангеза додани ҳолат марказҳои нафастангӣ ёки нафасгирӣ ёки кори дил ёки дигар узвҳои дохилӣ бошад. албатта бояд аз мутахассиси психиатр, равонпизишк, психотерапевт, равондармон, равоншифо
аз мутахассиси тибби равонӣ медицинский психолог бояд пурсанд. баъд он ҳолат ки тавсия дод иҷозат диҳад ки кадомаша дуруст аст ва кадомаша нодуруст аст. чунки ин беморӣ ҳозир ҳолати эҳсоси одама бедор мекунад. ва шумо агар ин чизҳоро бидонед, умедворам наздикони худтона кӯмак мекунед ки дар ин ҳолат чӣ кор карданашон дар кор, фикрабанд кардан дар кор, эҳсоси суратҳо образҳои хуб дар майнаи сар сохтан дар кор, сабаби ҳосил шудани доруҳои эндорфин, дофамину кетахоламин мешавад ва ин вақте инсона хуш мекунад, фикроша назм мекунад, ба бадана қувват медиҳад. шумо фаҳмидед ҳамин масъала. ана барои ҳамин мо имрӯз бисёр бемориҳое ки эҳсосӣ ҳастанд, тарсу ҳаросу зиқию хафагию ранҷишу бисёр чизҳое ки рашку бемориҳое ки мардум нороҳат мешаванд табобат мекунем. дар баробари ин бо ин восита бадана табобат мекунем, дар баробари омӯзиш метиҳем ки кадом намуди фикрҳоро кунед ва ёд метиҳем ки дар нисбати атрофатон чӣ хел бошед, нисбати атроф чизҳои манфӣ ҷамъ накунед. ва ин сабаби он мешавад ки имрӯз рӯз то рӯз сафи солимон иншоалло беҳтар мешавад, зиёдтар мешавад ва саломатии мо шумо барқарор мегардад. умедворем аз ин. агар саволе надошта бошед, бидонед ки имрӯз тибби тоҷик қудрат дорад, худованд қудраташ додааст ки ана ҳамин масъалаҳое ки даҳсолаҳои пеш мардум ёрдам намеёфтанд, кӯмак расондан ба онҳо намешуд ва ба тибҳои гуногуни миёбона мо муроҷиат мекарданд ки мутаассифона дар он ҷо ҳам мо миннатдорем аз онҳо ки хеле мардума кӯмак карданд, вале як замоне омадааст ки худи табибои ниёбони мо ҳам, табибои халқии рӯҳӣ мо ҳам омӯзиш кунанд, муосир бошанд ва аз равону аз дигар тибби ҳозиразамон дарак дошта бошанд ки мардума ҳирфаӣ хубтар, профессионалитар табобат кунанд, кӯмак кунанд. мо барои тайёр кардани чунин мутахассисон тайёрем. касе хоҳишманд аст метавонад аз мо омода омӯзиш кунад ва кори худро хубтару халқро нағзтар хизмат кунад ки ватанам ризо бошаду худо ҳам ризо бошад.